megalayapost.news. Sibenta pun peslur berbanai mensim susu ya kitu kisamla ki balawan syakmat haka exam secondary school living certificate lane SSLC kino alam kan National People's Youth Front NPYF umroy blok mentakasngi kirapun ku burom bat ai sobha da ki laptop syaki arngut kisamla na kisnong ki bahap apo ke umroy konsonsi kata kade hadin bagi lala banwan syakmat haka exam SSLC jong usnem aja absan kita kisamla ki balawan syakmat haka exam SSLC bat ki bala syapun ku burom haka NPYF umroy blok ki kuntup ya usamla Iwanshan nongrum nakasnong nong tumai kerdem bapuli haskrit hat boys secondary school Shillong ubalawan haka kerdan baar haka SSLC jongka embus bat ka Quincy Karsono ke bapuli ha umroy Presbyterian secondary school kebalawan haka kerdan ke Bahnyo jongka top 10 haka tege jinglang lawan bersimta doba daman baj lamari MLA ke umroy konstituensi kumukongsan harangkat ke jingadon langru uba penhun renghang general secretary ke NPYF jongka jalam Meghalaya uba Rishan Lengdo presiden ke NPYF umroy blok bat kiwe-kiwe kinoelam ke NPYF lambat kiwe-kiwe secondary school living certificate gue dia umur bersekian gue naskerah ini ai burung lebih bat kumba dulong ini bagian LPF ini man usnem mo adu ba gue pengen bilang presiden nilaju ada ini awat man usnem ini awat bagi ai untuk bagian ka di pensiun ke ai mesti begini sama boleh ini seperti ba mentah buat dokter mo lagi kan pimpinan ya jadi boleh jadi mat ni kerman bagi tiba ni ibiang dia pikir boleh yang hagine di rang seperti yo mentah mo marwa rei suatu ba mentah ka e ba kum na school ni depan long ba pergi kuliah itu sistem jadi sebelum tiba sistem pas dengan cepat bat kecil sistem kecil pas kecil boleh kau lebih kanya itu berkat pada kurang akor kata gini kebat nak kalian ini di orang bak filipino pun kecil kena sekolah bagi kerman sistem bah kali kebat bila ai burung ya kat konsumsi mo ya pi ya kayi pi bat yang sekolah juga bat kunjuk ya ka ni ka thai ka dong baju ni yang sekolah kan ai buruk sekali AAP yang kita Kristen itu bagi di panang ni sekmat pinang Kristen kenang ba hak kelas di pakam seneng pin long bu film tahu pas pa pinwat sekmat kata gede di nak yang tinggi rang ba yo kena kursi ya kerana Islam ke ba nak lihat ke PF dia boleh kena program apa tadi di ai mesti di sama ni Sukmen bat kadeiru kesngi mengidap berjing sukmen ngayon kebunan krui gede ban leprom ini ban IP yagini kitiar walai dei beriru trai dei jingker buba pinyo ama man benar kam ayaki tengah gede kepor na kitbok kirwen yepi pakadeiru kajing susurong bentang ni kesem kejongpi bat kadeiru kajing susurong yang kumu emeli negatahan kedong beni pemisong pisak ide negeri konspirasi jonga ngasyo kemen adu kata pada susurong ngayo era kedeti pan kop serum seneng bagi kena jonga gidon kiwa kami sekmat negeri negatahan kedong kejongi bagi rong nang ayo setu suyepi kene kajing kiu jongpi negeri kajing achieve kejongpi goals kamder ban kut dengan sakut tangane kermen skemban nang mi usnem nang mi Singapore nang he kertawi pi katai kejimu ci perkajo piru kan he ba pinayo susu ban aile ne ban asoba ya pi kumgiri jinga soba kumgiri ai matang sini lagi por si bisam sowan bagi kermen skem biru bin leba menaga usnem menaga kelas bin leba hado ban posi tarthong imut jaga jigim kecopi dengan kitbok kirong yepi namar bagawai ka kamlong sukhor ta kertin dan mahap keren baik namar namun tak kecing bajopi pirayok kacigini kerdan ngimber bang susurong bang ngimber bang skrinkai ya kepule putih kumala onga kamdir bang kutta ketika jingkiu dan ketika jingkul kecopi namar nane sakmat pinang kiu susu ngikremen skem pinang kiu susu pinang rai kuburong ya kayi kusem kejongpi me pajongpi pat rai kuburong ni ketika tahan kedong pat rai kuburong ro
yang aku melihat jopi mengenai yok susu pan serong na bertajang pi sejuwe pagi ni pra meliru kena yok mengenai kopan serong dupli gitu belum datang gue papas yang merem ibu sepuluh tu menin nang jaga ta dol gue perlok cuma melihat kena guru Dona papas tahu boleh kemat sepuluh tu ngata gue pas ni wayar barato sok ele bon buta yang tahu ini resar ke sepuluh kenang pun manusia bercelok example sedon Megalayapost.news